الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga pananggungan hatiranan, alhamdulillah, dari nakita niyo waktu na to ikarwa, serta persukuan siguro na to mulia ang inyari na si Rihaon na kalingkod, at inakamagpalugay, tukbal ko yung guru palasahan, pero narugayang din kansya sa Abdinazir Rahman, wal yatafadal siyadatuhu asbur. سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه الراكعون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulilain dito mga kakasi sinallahu ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. Hauno na binaybayan abutan sin suara ini. In ganap pengajian. Kami masih kita ni wa pengajian bunga simpag iman. Aula na tuud bunga simpag iman. Pamaugbog simbar iman usug, iwan bar iman babai. Sinjaman na kauna, iwan sinjaman ini. Pabaugbugan ka to taniw. Papaurul ka to taniw. Sin Tuhan taniw Rabbul Alamin. Ya terang sinjunjungan taniw alaih salatu wassalam. Sabab kalna silayad tu mga kalasahan sin Tuhan dahin dia dunia ini. Sa lugay nila buhi. Aula na tiyataramahan sila sinallahu ta'ala. Kakuyakan. Tumbas sintiu-tiu.
pagtuyo nila hakabuhi nila. Mga anak po hatiranan, in ayat pangadyan na to, abunga simpag iman, ayat hasuratut taubah, ayat hangga tu 10 tagdua. Sambil pa ayat hangga tu 10 tagdu. Di hayat ini kakuyakan daing Allah subhanahu wa ta'ala piatarang sinjunjungan tanyo alaih salatu wassalam. Hawat supaya in beriman usug iwan beriman babai. Mamansak sila. In jasad nila iwan sinyawalihan nila. Hahadarat sinallahu ta'ala hakabuhi nila. Aula na dahon nila mangarap. Padarat sinallahu ta'ala hadlaw kana. Mga anak po, piyakuyag sinallahu ta'ala yung mga sila nagluwas lungsad. Nangatuwang sila marayaw. Kapag atuwang ma'rakatun bainal haqqi wal batin. Sin pag atuwang hantara sing kasabunalan iwan sing kabatilan. Timagna apanagnaan si manusia. Iapu tanyo Adam nila. Sabab kalna wala sila miutas dengan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, yariin sifat nila hakabuhi. Amin mga sila wala kaya kabusan sanjata. Kalna mag-atuwang. Kalna umatu hakabukuan. In sila hakasabunalan. In atu nila hakabatilan. Yari biyayta sinallahu ta'ala hayat ini. In sifat nila, talugay nila buhi, papasinguran kato tanyo yung mga nahinang nila ini. Maita, sabab kakuyaran sintuhan in nahinang nila. Dahil mga sifat nila. At taibun, kakuyaran sinallahu subhanahu wa ta'ala. Innahinang nila, way hundong nila sindum ibang sinadlaw, hakatan waktu. Al-mulajimuna lit-tawbah fi jami'il awqat. Tiutukan nila yung pagtawbat patuhan. Pagsusunan nila inhinang nila mangi asibi aula-aula narakula. Simanggup na sila patuhan. Sindum iwan sinadlaw, hakatan waktu. Nangayo sila suhud patuhan. Harusa sibi iwan rusarakula. Bangmayan sila maapun iwan ampunun sinallahu ta'ala. Amuyanin sifat sin mga sila. Amuyanin sanjata sin mga sila. Bariman usog
iban beriman babae. Piyakay nila, hakabuhi nila, nangatong ma'rakatun bainal haqqi wal batin. Pag-atubang antara sin kasabunalan iban sin kabatilan. Nabiya manhad tu mga tuanin sila. Sindum iban sinadlaw amuyad tintiutukan nila. Nalu min karamatillah. Nadawhat nila ing karamat deng hatuhan. Hasabab sin paglugto nila, hasabab sin pagluwas lungsad nila, imatubang sila, ha, satru sin Tuhan, iban sin satru nila. Mga anak po, magkagunahan kita ni hajaman na tuwin. Timaudin sundalo sin syaitan. Timaudin sundalo sin iblis. Timaudin sanjata nila. Kagawa tumtumun na to. Di sila makataimbabaw. Hakakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impiyakay sin bariman usung. Iban bariman babae. At-taibuna lillah. Nangayo sila kaampunan. Nagtawbat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sindum iban sinadlaw. Sali na sila nagdo sa iban sinway. Nangarapin atay nila. Nangarapin akal nila. Nangayo suhud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habang mayan, wayroon dosa nila sibi-sibi. Iban wayroon dosa nila rakula. Ingan sinsanjata nila yan. At taibun. Way hali nila. Nangayo kamaapan. Iban wayroon hali nila. Nagmalilla sila raakun. Iban langon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini karuan niya mga tuan sifat nila. Al-abiduna lillah. Nagsisipat sila sinsifat pag-ibadat. Nagsipat man sila sinsifat al-abidun. Way hundong nila nagtatagipon patuhan. Al-ubudiyatu lillah. Watta'atu lillah. Wal-ibadatu lillah. Kaya tunay nila, in kawajiban nila, fi kulli waqt. Hakatan waktu. Tiyabang sila sinallahu ta'ala. Kapag atuwang sing kasabunnalan ibang kabatilan. Mga anak po, yari na kita niyo haruhulan. Kita niyo na ninapusan. Tundalo mga to. Paman sinallahu ta'ala. Wa inna jundana lahumul ghalibun. In sundalo sinallahu ta'ala mang daraog di pagdaukon. Uno sanjata nila, al-abiduna nila. Nag-ibadat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kauhaan tagupat kajam, way hundong nila. Sabab di makalaon. Sabab di makakarong. Imma kainu-inu. Wala pa na kahinang liaul na. Wala pa na kahinang kiyaro na. Imbihad turagbus, diyaog siya. Ada'il wajibati wal mustahabbat fi kulli waqt. Kaya tunay niya inwajibi patunay sintuhan kaniya. Kaya tunay niya pasambil sunnah ti patunay kaniya sinallahu ta'ala. Sabab wala siya liaul. Sabab di makalaul. May di makalaon sabab kakuyakan imbiyayta sinallahu ta'ala hapag-uhan nan niya magkasi iwan paglasa in mangdaog
hababaw singgumi, iban adlaw ka na kan. Kakunahan na to, mga anak po. Kakunahan sin ama, iban sin ina, akamuhi, tudyo pa anak nila. Kakunahan sin ama, iban ina, bang sila manaykod na, adakala sila'y makauna. Kakunahan sin anak, adakala sila rin sabi makauna. Di kay ingatan, himaas ka, hianak ka. Minal abidina lillah. In mangdaog. Sundalo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala liyaul nagibadat. Wala liyaul hay ng wajib. Wala liyaul hay ng sunnat. Sabab di makalaul. In tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab damik yan di makalaul. In nikmat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katuniya mga anak po pasinguran ka to tanyo. Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamiduna lillahi fis syarra'i wad dharra. Fis sirri wal alan. Sifat nila ikato, namumuji pa Tuhan. Di tupunin tao pujihon. Misan uno pa yung kita nila kanila. Misan uno pa yung kita sin pagkahin nila kanila. Di tupunin tao pujihon. Sa intupon pujihon. Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan surah. Suratul Fatiha. Di masahin sambahayang pardo iban sambahayang sunnat apabila mabasa in suratul Fatiha. Pag-ubusin bismillah, alhamdulillah. Ingkatan pupuji-pujihan, intupon pujihon, bukon tao. Hisiyo, amuin nagpapanjari hatawo. Magkarunahan na kita niyo hamasa na to ini. Impujihon na to halaumbay. Impujihon na to hawakbay. Impujihon na to pag-imun-imunan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inkatan pupuji-pujihan. Intupon da pujihon. Di tupon intao. Sa intupon pujihon. Singkatan mahadjana. Singkatan siulakan. Singkatan tumpukan, singkatan pagpunpun, singkatan pag-imun-imun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Into punda pujihun, amura intuhan nagpapanjari, hakatan piapanjari. Ilamud na yung kita niyo. Dahil kita niyo uhan, mamuji pa Tuhan. Turan niyo mga anak po. Hakatampalan, iwan hakasipukan. Hakakuyakan, iwan hakasusahan. Namumuji ra pa Tuhan. Di manglimot pa Tuhan. Lilimot niya baran niya. Lilimot niya pagkain niya. Lilimot niya rin Tuhan niya. Inbar iman di sa ingkarin niya mamuji. Uning kagin niya mamuji, utuhan na mo, makaya na mo ibandi, tungod din kay mo kayahon na mo da. Makaya na mo ibandi, tungod din kay mo magmanila da kami. Makaya na mo ibandi, tungod din kay mo magrida da kami. Yan, impamong simbar iman. Alhamdulillahilladzi hadana. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tuwan na mo ingkatan, pupuji-pujihan, harap matungkay. Sa babang bukon kal na mo, utuhan na mo. Di na mo kakitaanin niyaon. Di na mo karungukanin niyaon. Di na mo kananamanin niyaon. Sa pagsababan, kawasan mo,
kudrat iradatmu, iban rahmatmu kamu. Tukbal na mo ingkatan puji-pujihan, tunggal maun kay mo utuhan na mo. Amo yan mga anak kapo, ing kagunahan na to hamasa na to ini. Ana al-layli wa ana an-nahar. Dumibansid na blaw. Di na to manjari kalupahan. In ma'rakatun bainal haq. Nagaatuwang. In kasabunnalan. Iwan sing kabukuan. In kasabunnalan aming gapi sinallahu ta'ala. In kabatilan gapi iblis. Yadto in sifat hikatu. In sifat hikaupat. As-sa'ikhuna lillah. Imma na sininihi ka isa. Amoy mga tao timuyo limawag sin panghati. Sifat yan papasinguran ka to tanim. Imma sa nakauna, kaya hunitan sila naglawag. Kaya hunitan sila manuntut ilmu. Imma sa nato ini, tumbukon na sa din umbol. Ilmu na. Sa kaliro kayong tumbukon sintaw umbol. Bukon ilmu. Hipaglubo niya sin martabat niya. Hipaglubo niya sin karayawan niya. Hipaglubo niya sin kuyag sintuhan kaniya. Hipaglubo niya sin karayawan dihil kanya sintuhan na dunya. Iban karayawan hadlaw kana. Asyahatu fi talabil ilm. Tumulak siya lumag sin ilmu. Limam paatihi fi dunyahu wa ukhrahu wa limam paati ghairihi wa fi watanihi wa fi mujtama'ihi. Bukon sadya pabaran niya. Bukon sadya pabay niya. Bukon sadya palauman niya. Sagawa, lapayon niya ang buhi. Lapayon niya ang patay. Lapayon niya ang mataon. Lapayon niya ang kamatauran. Masa nato ini mag-isa-isang tao. Isa-isahun niya. Imbari mandi, manglapay siya. Mandihil siya. Habuhi iban patay. Hanagkikita iban sinway. Yan mga tuang. Insipat beta. Hikarwa beta. Asyaikhuna. Asyahatu bisyam. Aming mga tao. Nagpupua sa sunnat. Nagpupua sa wajib. Nagpupua sa sin sunnat. Ikato aming mga tao nagparayaw sin atay. Nagparayaw sin akal. Nagparayaw sin pikilan. Fi ma'rifatillahi wa mahabbati. Umingat sin kabasaran sin Tuhan. Umingat sin paglasa kabayaan sin Tuhan. In paglasa ingat sin tawbihaon. Kita sin mata. Diungog sin tainga, kaya na naman sin simud, kaya na naman sin gimpaisan. Bangway na namun sigay. Bangway na kakitaan, way na. Bangway na karungugan, way na. Dahil nga sabab diyan, piyauna sinallahu ta'ala, pima baynana wa baynahu, alakatul tawhid wa alakatul iman. Parsugpatan, panghinunggal sinatay mo tudyo patuhan. Pangahagad sinatay mo hakabayaan sin Allahu Ta'ala intaud niya al-akarib. Sipat nila, sing kampung mo hawla lanang. Nagkita kawiwan sang kampung mo hawla Arab. Nagkita kawiwan sing kampung mo hawla no nakabutan. Magkita ipakaw wala kita sin mata. Iban sing kampung mo nakauna, hapag-unahan sinapu mo Adam. Mihaon tuan, buhi, di na magbisitay. Bisitahon niya aming kabayaan niya. Magbanding-banding iban sing bakay niya. Magbanding-banding iban sing classmate niya. Di magbanding-banding iban sing kampung niya.
Iban sinakarid niya, simapuok ka niya. Insipat sin beriman. Iyakad nila tuding kabayaan sin Tuhan. Insumunod mga tuan, arrakiuna sajidun. Di sila rumuhong. Hiruko nila, hianok nila, inu nila, inatay nila, inakal nila, panagpapanjari patuhan. May ta, nakauna na insujud sinatay nila, nakaminsan di yaon tumunga. Sa hingga rumagpa kinadlaw ka na, sa hingga hiragpak siya, padyanji sin Allahu Ta'ala, innal ladhina amanu wa amilu salihat, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Di tumunga inatay niya, subay ridton halawon. Yadto'y mga sifat. Biyay ta kato tanyo. Kasirul ibadat wa kasirul ta'at. Nakaminsan da simujudin atay simbar iman. Di tumunga. Amo natin urulon simpito ang gautabaran niya. Subay rito na hasulga. Sa babuhay na pag-ibada talong sinsulga. Tumay madakuman sindirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga anak po. Makalamod kita niyo mga silayad to. Dahil nga sabab yan. Piyakuyag kita niyo sin Allah ta'ala. Hamaga sipat na sabutin. Wala sila himundong. Ianok nila. Sabab wala timutungain indyan inatay nila. Kunin nila na himundong bang mabutas na inyawalihan iwan sinjasad nila. Sumunod mga anak po, insipat pasinguran ka to tanim. Piyangato nila kabukuan. Al-amiruna bil ma'ruf. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Nang daraak sila pa'y nang marayaw. Nang lalang sila hay nang mangi. Labi aula masanatu ini magkagunan na kita ni. Magdouble time in ama magbayta. Magdouble time in ina magbayta. Magdouble time in nakura magbayta. Magdouble time in katan mamayta. Sin iniin marayaw, iniin mangi. Sabab biya dagbus nag-ariad na hatao. Saan yung mga tuan? Innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bukun ula-ula. Timbiyay tak katuk tanyo. Annahuna 'anil munkar. Magkagunahan kita niyo magdubol tayo. Ta'zimullah. Lialagpo nila yung kabayaan sin Tuhan. Piyagmamartabatan nila inday nga Tuhan. Piyagmamartabatan nila, lialagpo nila insara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kauhaan tagupat kajam. Amuat tindurungdungan sinatay nila. Amuat tindurungdungan sinakal nila. Amuat tindurungdungan sinpikilan nila. Amuat tindurungdungan sin pito ang gauta baran nila. Mag-agad-agad mangarap pakabayaan sin Tuhan. Nag-agad-agad man bihad, wala sila nabutas. Wala sila nagsulang, wala sila nagsagga. Parman sin Allah Ta'ala, wa antumul a'launa. Kamu na nin pataason na mo, hawala kamu nagtaasin baran niyo. Sabab di kamu tupon. Abdun min ibadillah, in kamu ipon sin Tuhan. Di kamu manjari magtaas simbaran niyo. Kal na ipon kamu sin Tuhan. Magtaas ka niyo. Amo rin nagpapanjari ka niyo. Na, parman sin Allah Ta'ala. Antum in kamu yan.
Pakutika iagad niyo yung kabayaan sintuhan niyo. Antumul a'law na. Kamu in pataasun na mo din kanila. Misan pati maudin pangalta nila. Misan pati maudin kusog nila. Misan pati maudin taon nila. Misan pati maudin na nakapo nila. Wa antumul a'law na in kuntum mu'minin. Bang kamuri mutas sa kabayaan sintuhan. Mga anak po, magkakunahan na kita niyo masatanin. Al-hafizuna li hududillah. Iaayaran nila. Piyagaadatan nila. Ta'zimu haqqillah. Wa ta'zimu ahkamillah. Wa ta'zimu syara'irillah. Lialaggo nila. Piyagmamartabatan nila. Ing sara sintuhan. Hindi nga Tuhan. Diyos-dos nila na. Ing kabayaan nila. Sabab di dahi kapaglagi. Halapal nila. Halawang sambahayang. Iwan hakwa sing sambahayang. Allahu Akbar. Ilaggoon na mo. Ing pinakamalaggo jantong na mo. Hakabuhi na mo. Dahon na mo pakamatay. Amo rin kabayaan sinallahu ta'ala. Wayroon na ing kabayaan na to. Wayroon na, way na nakalamod, misan sivi-sivi. Bangaon pa sivi-sivi, nakalamod pa sa way na. Kabayaan na sinallahu ta'ala. Iniyagad simbar iman uso, iwan bar iman babae. Ingan di halawang sinayat ini, al-hafizuna li hududillah. Piyagmamaltabatan nila, iaayaran nila, ing kabasaran sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, dahil nga sabab yagto, mga anak ka po. Nahinang nila man imbihad turagbus, parman sinallahu ta'ala, wabashiril mu'minin. Pakuya ka unabi kahinapusan. Ya, kaunabi kahinapuksan. Pakuya ka imbar iman hamasamu. Iwan pakuya ka imbar iman. Hamawa na kau. Nabi ating kagi. Sinawa na siya. Aunda magpakukuyag. Nawang kita niyo kimuyag. Simpagpakuyag. Kabayaan na to. Iwan simpagkahin na to. Kiuyagan kita niyo habukun kakukuyagan. Kiuyagan kita niyo sing kasusahan. Wala na to hadjakyan na naman. Sagawa parman sinallahu ta'ala. Wabashiril mu'minin. Pakuyaga im mga bariman, amuin na hinang nila, ing kabayaan sinallahu ta'ala. Amuin na hinang nila, sundalo sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa inna jundana lahumul ghalibun, parman sinallahu ta'ala, in miya kada kabayaan namu, in sila na hinang bariman, in sila yan, jukupin sandata nila, jukupin kawukunahan nila, sabab Allah Ta'ala imagdukup kanila. Allah Ta'ala imagdihil kanila. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Magkarunahan na kita niyo. Tatawangan din hatuhan. In tatawangan din katutan niyo. Bunga na sin tatawangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw sadya kita niyo magtawang sin kabayaan na to. Wala duuning kabayaan sin Allahu Ta'ala. Kaya lupasanin na nabang, kaya lupasanin tiyabang. Nagdurugalin na nabang, nagdurugal na intiyabang. Adapon, bang doon kita niyo kabayaan sintuhan, hari pa magtabang, hanag-atod sadya, hanag-uyom sadya, tatabangan narakula, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, karunahan sintiyap-tiyap manusia. Wabashiril mu'minin, pakuyay kay mga bariman. Uning kakuyagan niya to, bil jannatil lati kuntum tu'adun. Pakuyaga sila sinsulwa. Inyari adun niya ini lubuhon ini. Inyari adun niya ini misan pabiadin lingkat. Tunawon ini, mataon na piyagpakita. Building biya mga laguno. Gibayan biya mga laguno. Kapal biya mga laguno. Buod biya mga laguno, yadto na nabusta. Kagawa tulapon sintao, magpatta kita ni ulang naridto. Yaon sambil pabihon ng kayo.
magsusulya. Namadto kita niyo lang, na magpata kita niyo rito. Turan niyo mga anak po, na mahuli rin dito, haupo-haupo na yung wakto na to. Yari ang kabtangan ka to taniyo si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin, nasabot halawm sing Quran, kakuyaran sila sin Tuhan. Amin, nasabot halawm sing Quran, kimuyag sila kabayaan sin Tuhan. Radiyallahu anhum, waradu anhum. Unin hinang nila yan mga Tuhan. Dawamu qiraatil Quran. Tiutukan nila biasa insulat maun kanila sin Tuhan. Bangsa dya tiutukan. Tadabbaru wa tafakkaru wa ta'ammalu. Bangsa dya tiutukan si manusia. Diungdungan nila insulat sin Tuhan kanila. Alamat maiging kasusahan. Hikaruan niya mga Tuhan. Dawamu ta'atillahi wa ibadati. Tiutukan nila yung pagtaat patuhan iwan pag-ibadat. Nasasakit iwan way sakit. Halaw miluhala iwan bukon halaw miluhala. Hatulakan iwan bukon hatulakan. Hakalaas iwan nakabata. Wala nila tiyay kuran. Wala sila liyaul nagtaat patuhan. Wala nila hiudong yung pagtaat patuhan. Nagtitindog, naglilingkod, nagkukulang, bang mayan yaon pa. In atay marayaw, in pikilan marayaw. Tanyo mga anak po. Ini kato, tiutukan nila, dawa mujikrillah. Tiutukan nila yung pagjikir patuhan. Sabab alamat yung pagjikir patuhan. Kaya lasahan kau sintuhan, iwan malasa kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat. Tarkud dunya wa ma piha. Tinggalan nen dunya, iwan sing kabayaan sin dunya. Uninhinang niya, kabayaan sin Tuhan diha dunya. Iwan sin dayaw, kabayaan sin Tuhan diha dunya. Ada punin lingkat kabayaan sin tao. Iwan dayaw kabayaan sin tao. Di kasay. Ialop sin nyawalihan niya. Iwan sin jasad niya. Iwan sin tibut niya. Indunya hakabayaan sin Allah Ta'ala. Sabab di kau mamarinta. Hipapamarinta kay mo sin Allah Ta'ala. Biyay taan ni napo taniyo Adam. In kataan niya un paparintahan. Ingumi sindeng Allah subhanahu wa ta'ala. Hipapatanom di kato tanyo in kagunahan na to diha dunya. Hipapatanom di kato tanyo didto tanyo na anihon hadlaw ka na ka na. Ini kalima mujalasatul ulama wa murafaqatus salihin. Ay niubutasin dua ini. Alo pa niyo inta umaingat sa Quran iwan sinadis. Iban ay kamumuta sa mga sila nag-aamal hatulan kabayaan sin Tuhan. Maita. Ahibbaullah. Ahbabullah. Yuridu liqa'illah fid dunya wal akhirah. Amma al-yahuda wal nasara yaj'amuna wa yadda'una annahu min ahbaillah. Nagdaawa sadya sila yung sila kuno, kalasahan sin Tuhan, daawa sadya. Ita, siusulang nila yung kabayaan sin Tuhan. Yung pamong nila, nahnu, yung kami ini, kalasahan sin Tuhan. Ampay kamu yan di, mga tuan niya turawa na sila. In kita niwukun pagdawa, sabab aun pag-agaran na to, in pag-agaran na to, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na murah-murahan mga anak po, magtuyo-tuyo kita niyo, umalok pamarayaw,
magtuyo-tayo kita niyo, tay kuran na to na iwan layuan na to na inhinang mangi sabab amuad to, insukang sinmaraya. Tubtob na rin to, mura-murahan, uuhon na to, inyawalihan na to, uuhon na to, injasad na to, uuhon na to, imbaran na to, uuhon na to, anak apo na to, mumuson na to, hapag mumus, kabayaan sinallahu ta'ala, wala nalilingog imano si harumi, biya silingog kamasa na to ini. Adapun, imano siya bang magada, kabayaan sintuhan, wayroon dalingog, sabab, fi jimmatillah, in sila halawang pamalihala, sinallahu ta'ala, hakutika iarad nila yung kabayaan sintuhan, tiyang kisan nila liangan sinallahu ta'ala, mura-murahan. Magunong-unong kita niyo, magtaayon kita niyo, magbutok kita niyo, hakabayaan sinallahu ta'ala, imputukan niya, magkasiiwang maglasa, dahil diha dunya, magtulong tawang, magad hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. اللهم يا كريم أكرمنا فإنك أنت أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.